lalu pada orang Kristen nyemla aban position kalau kau bagi bread yo malona hikmat disnya nyemla aban tahu pakai dengan la aban tahu pakai tangla bagi pak penskan ya ke jimut ke jibhat ke jiki ban ai ya ke jingashan ya ke voice of the people party nang ni shakmat nganawi pila na bi ai ya ke jingashan ya ke voice of the people party pinum babi ko ki pai babi jangan pinum babi de lele me hendai pinot pin on bale ke ni ke seng kami dirpo kala dei meni shi post nem min shwa nganga shay perkat no la deu Lee-Kuan Yew la ban transform ya ke Singapore tang life sans nem ke ri ke bamdani naga third class ke first class wo baling yama banra ya ke purom juga Meghalaya ban pelong ya ke Meghalaya ke jela ke Baruspatam baling yama ban pelong ya ke Meghalaya ke jela ke Basyantam baling yama ban pelong ya ke Meghalaya kau kiri ke pertai kintip ya ke nam ke juga nila ke shong hatamon ke juga kiba kumno ki shakri ni jie nang ni syakma kiba kumno ki shakri ni jie lagi shakri ke bale ha negi shakri kibawan tang hak por election ban pini bekilogi syadri nreno dep election ki kalalong tempat ki kenrat kiba syawab pinle ki kendo iki pinha ban thoslet syawab pinle kendo iki pinha ban ya ling baju di lidar kata gade kakam jo syadri o ki pai babi ki bo ki kendon ya ki kenrat kiba pher nama kata ka por kala de ini bangilong ki pai ba ki basta ni ya ke jing sur ya ke jing not ke jengki kabar ki i kumaki lastang man kam trial wa dia ke secretariat don we no ram juga NPP uba keren na ke jilang paipa uang ba kita di BBP kiba persya sarkar ba kiba lakmi segala wadong ya ke sarkar meri tidak one pan scheme pat na secretariat ani ke secretariat kadi ke jungno kadi ke yang kemi jung konram kadi gi kayeng jongki ne kadi ka sarkar ka syong hangte bagat ai ge shitri kongino mikmat pada angi dan ka hak man kiu ka sekretariat ta kalong man la ka siru mani ban budien ya ka hak ko jo pai ba namara khamle hangte ban pan jimuto shimet no chief minister lani na ka sarkar oki pai ba mudur mahiaduk kata nomor bisko badi maki dei tang ling ba jongki badai tang maki kibalong try ya kata ka political arrogance ni orang tin pareng kala issue kai bai I ko makin salaya shu ko ki pai babi dei namar kata gidon kam ban pek yakini ki baro ngamtip katu kaba mi ko khobor balai okem ko mashiklot absamla naga kali ka babu rasna jong ka kenhon jong chief minister balai ban elections for arunashal ngangit kaan kale ya ka badon kan kumnu ka tu ka kali ka ya hasunda hato ka dene em shisha bauta o ki kem udeiru o bayo ya kata ka favor lane ki kam ki jam ki babon ham Meghalaya lingba ka sarkar MDA lada kata ka don ka jingis no tadi ka pamsap ka basyir kay tam ko ki pai ba Shiklur absamla banlek ban pelut ya election syagoi pakai jela nangno kata kami yo kadai ka hak ka jong ka jela Meghalaya ki pai ba ki di banung ki basta bat langit banaga party nyen hapani song bani perkat banum alat bagani kan suja klep kuntu banum alat bagani kan susha tap et miau no kuntu larki gido naga por kila ban penja ya gani kin penja no tang kat tu kani por namaga don shibon ki AK ki bangi don kam ban kli ko ki pai ba bat ya kata ngila ban le tang larki pai ba ki snutu ban ai ke jigashan ya ga voice of the people party on tang sawat nai sapau sampomot ki emeli nilona ka jingkala ngin kli ya ka bangsa bangawi pila ka kamdan ka bangsa ka jela Meghalaya kan kiu ka jela Meghalaya kan pau dai ni ki kindiasi tuan ki perlok na Mizoram on the nation ki ong em ni lingo ngi pe ka Meghalaya kumno ka jela Meghalaya ka hiar ka ni gade bakai ka bancai ka Meghalaya satang si bosnam lalki priu ki snutu ka Mizoram kamdan ye karya karam ton ki sit ini don lut ka kendau ko basaiso kamariang na batingan kiwa kiksha kikrem dikro udong yang motion mausya kijing kisi kami boleh dokterku mereka ega baca oki pat ba ko magal ong menen wat kiwa ki basmur clear
ki tlong ki bari ki umban ki umbi ki laklalong ki umbi kawa lukha kalayap kawa suai kalayap kawa mentru kalayap kawa umkra kalayap ko syirfi kalayap shibun diwa ki badan ki shnong ki thau ki jingiru kalayap kay ki bacha ko burnihan lai jaga ban sengi ki karkhana banyo jimun toy ke shnong banyo kami ajam ginong shong shnong bangan ke jingkir khu kala kala pulang ke jingtim ka bernihat kalau long ke shnong ke bajawa tam hari India wat kal air bandring mensin kam long shu ke bukut ku ki pai ba namar ke takada langit bak ei ke bangingi kum the voice of the people party kan long ru ke jingi ke jompi ku ki pai ba kan long ru ke jingi ke jompi bangi tongkam kerki ya ke jingla harangkat ke jing shene ke jing ho play bani shadri namdan ke jing adati ko ki pai ba bagal loy jing thon ki ke jing kanong ko basna ni ni tip ko ginong lam na tip yele de bangama badim sa ka ka perhe hago singan hapaniap lanu aniap nam tip langani ola ne ban implement nam tip dengan tip pangan hapaniap hago yesin kalong ke jing kwa ka jing balar ka long ka man ka jing play swabangan khat na ka ni ka perhe ngani i baga jadul khasi kaya teli baga khan ko ki pa ya kwa ben i baga ni ri ka ba play ko turfu kan long ri ka ba spa biang sesiet baga ri ka basnan ngamte pis mo to ne ma ba kren ni ka jingshnan ringa tip menta ba kamdon ka jingshnan ha ka ri ka jing ka jing jaklep jigi khna ka jing ka jing lop me dia ka ba jam laga sni ka jing sha pniat kibri ko shong shakapot kirit mensit habangi kren ni ke jinglong trai ke khndong ka syap ngamte bhadu is kanung is motho nei let hapo khanduli let hapo ummat jatolong let hapo lampi kibri hang tu ki smotho ya kata ka dor jong jinglong trai kani ka sarkar md kala thok ingi banong manadu bangi sinshar bangi kala ben jing shong sok hagi jaga kapot Redang shen yuan spok kanduli yuan se umat se jatolong ayu ki briu ki tho ingi habangi kli ya kata ka chong sok ngan ki ong shenoba an chong sok haba ta mangin le reprung mi oshu kata ga ke jing sok ka baga sarkar mba ka kam ko ki pai babi odon shibun ke shisha ki bakta ingi habangi le im kwa shu bangi ki umat ki batlor naga por so por haki briu ki jingi ki bashong hagi jaga kapur yem ko bani ye jing shai ben jogi pai ba ki than non kan ba yem ko ba ki pai ba ki le ye ngai ni ki emily ban pan bai ko pan bai dawai kare ka kamram jo sarkar ban pin biang ni ki jaga sumar ban pin biang ni ki jaga puri largala tangi ni a puliru kan no jing pinsting shibon e ya ki longi ki longsa you don't come number tau bagin shipya ya kali ke jing thot ka jong voice of the people party ni don kam ban yo UMP ki ban let sepo parliament ban krem rengka to ka party ka ban votin laga sarkar india kale bampat yang ini khi kum ka party batun ka jai kale kana ba sarkar india kali oslo ya ka jing dawa ka jing jayu gini ki sama puri ki jing ki ba ban le ya ka kuwait hagani ka slam ka blada ki bala pass ya ka PE ka become BSc ki ba kwa ban let master degree ki hapan ile ek kuat bon ki khna no kandong kele syukur ma nomor bale minta sisi asi yo jingte pan hapli shabar tang mali wat bak jingot ke babon minta siki khna ki ba pass class 12 kin hapan ile nomor lingi yo ek sarkar ko shong be hoy ka bong ne delhi to ka biang ni shini junur panong em nyempat long ready kumasti nyempat don kita ki examination center bangin conduct kita ki test nam ki samla puri don shibun ki samla puri jing nyempala minta ngatip don shibun ki banum yo banle bini become BSc oki pai babi nyinle ayu ngila keren ko assembly don tasnap kini ki bakta la ngila sha khruit lani ngila sha kedia aga puli kadang shanu shu wajing kemen lagi hajar wot kisama nong gendang kijungi ki bangwan ki hing sem ki betuk ki basta ki champagne ki duono ban continue lani ban peteng ki jing puli ki shanu in boy kat ka bawan ne delhi shu yang bai njudon ka wei ru kono em bat kita rab jot ye ke jiglong jong ke jela ni mentang yang ngin pa yu MP shiki ubalong kasur ubania thobet ye ke jiglong jong ke jela ma khala ya kumbakalong bania sat khana bangin kiu kini kishu darab jat dawan ki menteri sarkar pring PE ayu kile o baki pushara ye ki kendro ki pushara ye ki sit
Kita jangan yang kita bejat, yang kita bape, kenang bagi menteri juga sarkar India kena kami kalian aku kakiu ha jinsi charge juga MBA. Simply itu berjalan bagi yang jat yang pay sudah. Kini kita marsat balik kita mungkin balik dan kaman pusara, balik dan kaman kerjaan. Ya kita kilinti kesingkian abayat kita ke. Kini kapin suba imat ke sarkar India kalau pisah sibun tambah kini kimla banle. Oke pak bakal dega poringi benong nyimla ban penting hakani ka jinong arsap lani hakata ka denial mode ngide ban ka sarkar India kade ban tip yang ikum mangilong bat ya kata ngila ban pempau puthai tanglar ngidon ya kata ka rukom perkhat ka babek bat ka khot ko ki pak babi nama kata hakani ka por gonta sayisi ni ai khuble bi bangenge baga khat khambai trik phin ai ka jingersham yauni ukurtong ubangi ngilasai kamne dia kata ka kerdan puli kepala batai di Dr. London Asatun lawan dan giwir ki candidate ki bakam start bani udi candidate ki hak pete start ngemuan bang ko bau di startan la bro ngi on kalapiang ka ji start ko jung lari puli ke history lari pek ya kata ka kerdan puli kalapiang ulah pas nadu matric hadu mendadak ya ke master degree hak first class ba urung hak position mereka ai ke bakam konsang kalau udon haka hauli undang dalam uji ya ke jinglong juga jingkit kli udon ya ke responsibility ya ke nunggu kam ke bala pinshat lagalong hanehu lagalong haka jingtre ke bani baksa kawai ke jinglong ke kong santam ke ba undang dalam ude bendon ke ke jinglong ke bala bansyanya udon ya kini ki quality ke ba kong santam ke undang dalam nasno bunyi aino yo play uba ai uba kumuni urangba uba ngila ban pinshat hau ya ke lingkor ke bakia bangini training ka hagini ki por kisi ki banon ko ki pai babe nangni shakma habni GMP kanum shuput no tamagi GMP ringin pek ki kam ki ba utau MP ji on chimpi nangni shakma baga jingjop ke jingi ke MP election kam de dang jingjop ke MP election nega de jingjop yo wei mau ja bu ningtong u bangin ya shakma ban wanra e daga jingla hadu bangin yo ban pat yo lakam jaga sushar ka khadar hakali ke jela ka bagi e jingi ongi tip in hapania shibon ki jinge ongi tip bagin mi nang ne nang tai ki jingkan tho ki bobon ki jing persang ban yalam bagla ringi nget bo pat ba ulastar nginget bo pat ba ulas sutu ban nginget bo pat ba unum e ya the voice of the people party namar gan hoi pi hadin jongi anumla bandon siwe pat ki ban mi kum karukom perkhat ka bangi don ko ki pat ba nam tagari pat ke chat rio batum mo hoi pi ni ke sandur ko jo play himlo no gini ki knarit kat sablet ki ko ban lik jingalang balik bani kendo igno ram juga voice of the people party kat sabangi rong ki pertahau pra wai baru bangi ono ono pra ki khulung ni Islam sidang aslam duna tang ban keren bahana pala haupa kayak gini ke mayan play nang i ke mayan play kabang play keren ni ke jatrio lingba gini ki khulung ni rep ban khoi ki hok ki ban smur ki ban pat don dapat agi ko ki pai babi ukren ya ke chat ni lingba joki ban on bagal lawai ka joki ka shong ha voice of the people party kajing siya number jongi ke song hada voice of the people party ngiamo nang iban kuari kini kapateng ngi emna ngiwan bagong ya ko ki pat babi ini ya the voice of the people party bam sandur ya ka sampo snam ka banon nagam da gini ki banon napreng jongi hagani ka por ki ba shane atuli kai ki bangila banle nam ta jongi ko ki pat kamdai begini yo spa yo po o nga kwa ban krendu ya kitu ki ba judon garu kom perkha bangam khuslai ayu mengangka ngadon bong emily ngadon bong minister ngadon bang sarkar pada sensha ngamla tri ki kam jam ngalai pelupor bani siap ini tadi jinglang juga tak VPP ngalai ngan perkhat ya kata jingla ngabyang ngamla tri ki kam jam ringe supwa bano hato ni sukma komensim batong kumta hatong isuk ban i bagani i para marjan janga imla ban yo tangi ka bam arsian sisni i habani shimram ban bu skol ligi khon in habani shimram ban yo ya ka ko ka khia hatong isuk ma ban tang bar ngila bia bu ya lagi ha jaga jung tai para marjan je beduk i bekergo bat la ki kren ki we pin so ko to se ni saya no e gani ka jing perkhat shimet la ngi perkhat shimet ni porte pai ba ko ni ni sha shitom kalau don nak kam syakri pai ba la life sans nam ngai don preng
ke jinge juga jingem shimet ke jinga lenti ban pendap ban penbiang ke yeng ke sem namar beli ni hapan ya dia bagi jing pinju ni hapan dong ya ke bam la ban long ya ke bam la ban priang namar beli nyim kwa bangin long ke jing du jingkermen ya ki pata ni su thu bala ni kelam yentut ndang don MQB ki bandang lut bantul ya kan ke lenti ke bangin ya dari bang kita orang ni kuat bangin peniap no ya kan ke komperkat shimet ke jing naman ingat kalau kita ri ke im ki long ing long sem jini ki nim lana ka jaj mri ka shngai ki khun ki khti ki jwa chu phi parok din shngai ka tag ni ka komperkat ka long ing don kam baga dewan rung hapreng jini iwe pewe ko ki pai ba ngadon ke jini ke basket lalu pai ba u ai ke jing ka sha ki sni ke ba pha kenno ki batikna nang ta ki khon ki khti ki jwa ki jubi te ni ka por ka mata shobangan pukut ni ka jingkren ke jnga ayo we re paro ki berni ringkat pengi ki no elam tong ini yenglang ini puta ebo ini puta edau ya ke sharp to the party kabalo ke jingkermen nam ta ki khon ki khti ki ya ke patu yawan kham se chan sini kana ma kata ka sur ka bangi puta kana ka sur ka batli ka sur ka bajam kini ki song na jong ni hiam lang samaram beliau terpilih ibu ibu. Kami nak jamin, kami kabelai ini kami kabel persia yang akan Hindi Hasan beli. Hanya kali ke parti lagi jet yang kandidat Jokowi VP kami na parlimen manu balong dia perhakam. Kami itu tiap batus ko pipat pa nong song jong mo pram hagani ke jamin. Ka VPP kam persia yang akan Hindi Hindai ka persia habak hintip panpentrekam yaka hagano ke jaka. Presiden barangba jaga parti hagat sincong jelang sincong perhakam begingkong jaga Meghalaya Legislative Assembly jaga stem arjar apply hagat si jaga begingkong ulai yang persia yaka rai jaga gobra bol kren jaga Hindi. Kami bagaimana soal People Party kepersia yang Hindi. Jadi kepersia namar baga rules and procedures of conduct of sessions kata Meghalaya Legislative Assembly kakren syai ba yaka conduct of business dewan conduct yaka dapat kian English tadi kian paring. Serap kan batai pi ko kipai ba hakani ke jamit. Katum ka Meghalaya Language Act Ahjar San Section 3 on English shall continue to be the official language of the state of Meghalaya. Kabamut, katkin parang ada katkin English, ada katkin kaba hapan keren. Hakiban na baro, hakiban baro, hakik jela kabi ke jongi. Kunju bat susu ke section 4 kong kundo. Katkin kasi katkin garo kindai pat ki associate official language of the state. Khamshe napa bakin Hindi hakni ke Meghalaya Language Act arjar san dei halo kata kondorem bakin noiram jaga parti ki yang rangba ban persia ya ka jing penbor jaga sarkar limau governor ban kren dak kian Hindi dei nama kata yang persia lada ki noiram lalu kata ke sarkar ka penbor ini lada kamya ka kumki ai ki kadun ya ka bala produk kapun kita kirupam tubiakam. The section 31B Gong Jaka Indian Official Act or Language Act Gong English shall be used for purposes of communication between union and the state which has not adopted Hindi as its official language. Habalet Parliament kam bangilet bangkren dah Hindi hanke. Kami the section what? The section 31B Gong Balaga kinong nikmat kiwan na jela kabaratkin Hindi kami ko official language laban keren dapat English hamno rakang kita kinong nikmat dapat English nama kata aku kipai babi ngide balong ki bestat ngide balong ki besyambang nama hakni kisni kibor kiseng sang hima kibor kintu banyalam bakaya pi nama ki bakalaya jogo VPP
kasdang ban kowe kasdang ban kowe sekeliling jom jela kabi ke juri di nama kata kasdang ban kyu kasdang ban sir di nama kata kumno banyeng banyeng persya kini di VPP kini tang kumno banyalam baklano ipajba mereka kamran ke juri kum kinoiram jom voice of the people party tolong bagin wan sedi ipajba bagi ke persya ondai bagi kwa ban kitho yeno Henry kum kinoilam habang isyak kawan ti habang isyak kawan mau habang kipajba kisailan bakla kadika kamram jengi ban pinsai kipajba kenang bagi kipajba kilong kibe syamhang kenang bagi kipajba kilong kibe ya ke jumo ke berhab bagi numsha bayalam bakla kajing thang ke jengi kum kapati ki nomsam strong jong ke jela ke jengi kalong ba Kimdeng show kalau mungkin nongshong suara mungkin arpo laipos kan mencoba kaba kinoilam hagi sengsang ma boper di persyang berdalam bakla yati irojong ada bangkuli yang undergraduate hafal kata na pendak yang masih di Grecia Pondicherry habang kindo di kon samla hagapor ke cimpuli jona sepi na sopro sai kadlo kilong ke syampang hakabede baka politik ladang ni lujo nak ketopor ke jing syampang ke jogi baka jing syampang jogi hakabede baka politik ngidang long syadir ba ki kyong ni kwa ki kyong ni dan benda baka politik om ke ni politik henry ke politik sebagai thir banyata kuno bagi warna ke jing to ya ke jela kabi jekan benda ke politik sama ki kwa ban sandur ya ka jela ke jogi Henry ko kipai babe ya jama hari ke jangit kumba kiwei kinong strong jogri India ki syampang ha politik niru ki dong balong de syampang namade anda ha bagra syampang ki real kita ki politician ki bertemu penyelam baklai pi kinumla penyelam baklai pi dali dei namar deu paiba ubah sandur ya ka sansima om kita ki politician Ki politician kinumra pelong misi, ki politician kinumra pelong yabeli, lina de ngapi upai ba ubapin football yaki. Namar de agata kenorin, ko ki pai ba pilihan strong prosai, baka bor kesong highway indom strong ba ye jong deni ke jela ka ba ye ke jong ni. Namar kata asyo ba pinlet, hakari ka thaknai tarik, jong dia belai jong ba puji, yau nong ni ma chade sa parliament. Nakwa ya piko kipai ba batulong kiba syampang kilong kira kipai ba kiba puson kiba thau kiba wo ya kinya ki jutang ya ki nongren kerang ba pinyo ya to nong ni khamat uba shlur nong ni khamat uba syampang ubala ban yeng ban yasat ya ki mat ki jura jong jela hamke ha parliament a voice of the people party ka solkmen baka dapat gin somo ru yublai Bapa yang kerja jadi ke jongka, kalau la, banpin kono yang way usama ramba, kata Dr. Ricky AJ Singgon, belum menang jenis ketiga parti, baru baka parti itu, ke ibet, baru lalu candidate cati, berdepan dengan ke MD election. Kenya catang Dr. Ricky Singgon nomor berindon hari kerjanya, nanti pesah satu kali. Udah orang ba ubam pasien lagan benta hak politik sani kilo disengsan sima lima kini sedang dibelalengno. Henry habori ya kata ke jumlong beslor ke jingskem jumot joiba arden. Bakono kidang kam bantai pat ya kini ke jela ke biye ke jongi. Kono bantau kema ya kini ke jela ke biye ke jongi. Ilong barden hadir magdagan yang election arjar khatra. Ngandung Yesu yapi, nakwa bajadan denda bapi, nakwa bersenra yapi, nakwa bajadan denda ringkat bapi, bantai pat, ya kene kejela kabe kejongi. Habangi bawang ramba baskem kejilmat, habangi bawang samla ramba wapro jabi, kapati klaibet banturong ya kakam kumujelas kapi jong kapati. Baling ba kini kikinian stem, kapati klaibet. Susu dan tolong you utau kurtong nak berdakan di MP election kebetulan shen. I Dr. Ricky Singgon
Lada place la ke ko ki ipo kitep khamba ye ke jilong ke jingin ke jongi. Ulang brio besore. Ulang brio besyamhang. Ulang brio uba pro jabing. Ban ulang brio uba konjumat ban uba train unit ye ke kambra benset halot jongi. Ulang kai hata haskoba nehu. Balingba kita kinetia jo bolong noi ke haskoba nehu ulang pendak ye kijing puli aki kedam ke baper ban hakita kijing puli kijongu ulala bolong utau kena puli lembau bolong kena puli walong kau kena puli besar babat ki kedam ki bahakmat kijing puli kijongu la kalau ha ke batrik ulawan syahmat ulang kau position itu orang holder Haka class 12 ke Bicon room dia utap position rank holder ulah pindah dia ke master economics master nomor ubat artli ke master degree but social ulah pindah dia ke PhD economics nai ko kinong song jogane ke sino maupran yin yo popular orang ba ubat start ubat syampang ubat minat dia ke kam belum set halor jauh ubabet ke jumot ke jimperkat dei ke ni ke kenti ke pemerintah pi pila bantau tema dak ba pi kerja ni orang ba dak ba pi pilek atau katnai terik banjir yang nomi kemat dak ba pi son ya ke syap atau dur ke jauh pra Dr. Riki di Singkon lada pi di nong song pi penkopor abolong tau MP jogo ke Silong Parliamentary Seat Unite ringkar begitu dalam jaga parti, ringkar begini jaga parti, ya ke balet ban perda, ban pensau, ya ke ekasam, iki mat jura, bagai jela begahnya kabar lagi begini kita minta. Dan sibon kiai kita kumu MP ulah benyeng menyesat hangte, ulah menyesat hanor urusam, ya ke bala isra kalau ini kisih kita minta, ulah menyesat hanor ke arjun hisam juan. Kepada parti ke yang siap 12 lacor mereka. Berkelihat namun kendut halo kimat namar dene ke sini rang jawaban pelaj ke manifesto. Basyang tiki pajba pinsei ya kamar terekam. Baka voice of the people party ketemu ban pendak. Lada pi kinong song. Pi yang kita ke ikhtiar hai Dr. Riki Singkon bolong MP jomani ke Silong Parliamentary Seat. Komu MP sakawe kemat baka ban hari ke janjir. Kita sibuk di kun sablah dengan jelas kami ke jongi. Kita pindah di simpuli berpihak. Henry kim yokam yojam. Ya kata lah bantuklar UMP. Kalau ke jindon di central institution sange ban pindi kena. Lada ke kun sablah kami ke jelas kami ke jongi. Kirong kita biang agak jindang ke cintip. Kita biang ini qualification. Day benai priority. Lada ini benai swayaki. Kunjuru. Kejinggan menjadi ke federal institutions kadai dan pendikna bahaga bedai berkebah kuno banyak puli hakim ke federal institutions kadai dan aiswa ke priority yakni ikut sama juga celaka di jongi sibon kimat kemudian biula begini menetai angkia parlimen Henry Keshong Happy Goki Pajba bayi kabor Keshong Happy ngendamlah ban penbor yaki Bagi lekat hakata kejaga hakata kesini hendak ngilaban terpat ngilaban pintu yapi bagi itu lek bantat dia kamu namar ke sibut ke jongti kan sanjor ya ke jela kami ke jongi ke sibut ke jongti kan sanjor ya kalau we ikut ke jongti we nak ginawan the voice of the people party wong kuno I instant nak ke MP election dan kita gilai pilih gidi Lada the voice of the people party kapoy sa katwang na kajingar siya ang kajongti ko kipay ba bayi ngenla ya kaba ngen demoralize ya kani ka sarkar kabasang banjurot ya ka hok jongi kipay ba ngen presidency ya kani ka sarkar ngen posep ya kani ka sarkar balaga on points kandi election lada kipay ba kiya ya kata kambandit Kabasya yang KVPP Kanta yang laban destabilize Yang pensier Ya kata kabor kabagi kidon Pada ka arhajar abu pra Ngangit siya makalama jang upra Kanyang rasong Ya kabaha kata ka kinting ninyo Ban demolish sunan Ya kanyang kasokar Kabayurot
kabang kensler show yau pai ba be jogali kejelahi borokawai kedai nama kita poki pai ba don benta bagi ko ke parti yesno tilang bagi ko ke parti bagi wan benta bagi thau kamai pat ye kali kejelah sashi sempat ngamnola berkred hasaban show ni lapor abang apet ye ka video kapai ba aden ikren minbai irem yak election arja khatra minne gedang pet minne gedang pet Asyad sa satu kalani kebayang halimdet jongno bedum don kasmi kaget skam karja khatra udai tawo bedum ubaka yang kecela kabi ke jongi kerana yi awarja arpulai bautawo bedum nasang bankernya yi yang kasih nasang banting shan yang kecela kabi ke jongi yi yang kejingkeran yang kecela kabi ke jongi banget skam nang ne sakmat kinya ringka berhigo di paiba bagian penting kenapa bagian penorong ya kata kejela ka bedenam kejela ka bedenburom bagi kejela ka besyad nak benda kilong din kimang din ketang ni kini kipir di paiba kubeng sibot ya kejing kesyad ke jongpi kubeng sibot kubeng syajarno lagi dikenalkan baru kemudian ketentu lagi dikenalkan dengan parti keberadaan rekat bagi yang kejamin berkejengan rekat di baru kalau langsung saya kejeng pensiunan ini ai kemudian yang organisasi dari baru asosiasi baru yang organisasi dari parti jamnya belian ya pendidikan ya jadi ke baru nam saganeka public meeting harga jamin buat ai kemudian ya kihat kabaret ya kisama unjuk ke balayan yang bani harga jamin pela jangan mungkin orang ini kosim jangan ketinggal ke dengan harga jamin kamlang ya barolang but kado luai ha kasih katnai dari ngakarpan di paiba bapulang na di bala kendetnya bapulang na di bapengor bapulang na di bapak dari teman bagaimana jingla kebangi yang lu kan wang sisa dak kebangi pendekan ya pasti kita ini banyan ya kebangi jadi ha upra ha katnai dari ha upra Kemudian yang kedua yang dengan jalan paiba juni ini kawan. Con na ha upra badeng bana ha upra maina bana ha upra lama ngendra ha upra bintim bari ha upra Maina bana ha upra lamangin la ha upra